Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Masyarul jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian itu hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi serta isi keduanya. Hadirin, kehidupan dunia hanyalah sesaat. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan keindahannya. Dan Allah juga menurunkan hujan atas hamba-hambanya yang beriman dan juga tidak beriman.